November ni som pasari kan chuang kai le ta a Christmas hun puita na in pu cha na po akal chhome ka tluang taka hunin man theu theinan in zain du sakna kan hlana chiu tun tum chu khothlang lam kan hoidon nia atum thumnan Joe Biden le Xi Jingping anin komta maya in fiam te chu mei na kang thin ti in Jingping an Biden a avo White House a boina om Biden na Vice President Kamala Harris thla ka du tatlat mai engte hi kim chang deuh zokin kan ngai thadon nia US President Joe Biden le Chinese President Xi Jinping virtual meet tur chungchang kha kan lo puang to a INP clear thin te chuan kan revek ome ani lama November ni som panga India ram sana a nimin November ni som parukhan hlimthla mangin anin kom ta a Biden a chu meeting hong tua tangin kan meeting thil tum chu in tlan siak na hi in huat na in khal koi lo se ti hi ti hlotlin kan tumani ti in Xi Jinping chu chi bayabu ka ti chuan atum thumnan anin kom le ta ni tumlok IRA hunan manga darkar thum le chan velai mayanin koma US official te chuan hoi hom takin malam hunatan beiseina tharan siamani anti hlom President Biden a troi om tu te chu Secretary of State Antony Blinken, Treasury Secretary Janet Yellen, National Security Advisor Jake Sullivan, Kurt Campbell, Laura Rosenberger le John Sheen te an nia. Pujin ping a troi om tu te chu Communist Party of China CPC a Political Bureau member le CPC Central Committee a an Director ni bok Ding Xiaoxiang. Chinese Vice Premier Liu He, CPC Central Committee Foreign Affairs Director Yang Jiechi, Foreign Minister Wang Yi, Vice Foreign Minister Xie Feng te anni. Khovel ramro puile thil ti thei ve te President in kom tur hi khovelin a thli renga thutam tak chuan soi ho ngei maya ma se malak zuina a om lo chuan in biak na masa tum ni ang bokhan azuzi le mai mayang ti rin na alian hle White House thu chuai na tar landanin Joe Biden chuan Hong Kong Democracy Movement le Xinjiang Muslim Uyghurs telaka China in human rights apal zut dan te asoi chuaka Taiwan chungchang po Biden hian soin one China policy ti hlotlin tuma Taiwan ram ti buai hi chu US hian a rem tilo atia Jinping an chang le tin Taiwan thua hian US hi mei ne na infiam ani ringut maya nakina ala kang palang ti hlo omzo kani tin Biden a chang China hian sang ni le som ni le pani Winter Olympics sa thlengdo na November ni som panga meeting a hian Jinping an Beijing Winter Olympics 2022 atel turin US President Biden hi asom rinania Mase Olympics lam hi engma soirik ani talo Xi Jinping chuan China le US hi anin za ton turani inrem taka omen boruak muanom tak noya maladunin ram ni tetana mason na ani hi apoimo hle ani tiin Joe Biden a arila Jinping chuan khovelin mel mahlo om ber ato mek chawna lian tak COVID-19 thrileng le climate change te hi US le China ten inrem takatna an thodun chowin an do ne thayang atibok Human rights chungchanga China an pu fo na chu Xi Jinping chuan changin human rights chungchang in thria thiam lo na te chu in biak na hanga chin fel thayani ma se in za ton na a om turani a human rights kan ti hian ram dangte ram chung in rel bol na a in rol atin zone lova Miram chung dan le rhaite kan za sak ve bok turani atiboka China President hian democracy omzia asoi boka ramro rel na democratic form of government ani le ni lo te na pakhat lek manarem changlo sarkar tinte hian system rang kan nei veka mi pui du dana ram en kol theite hi democratic country an ni mayani ati Biden chuan ti hian asoya United States hi thopui ram te ta na ding reng do na kan thatla na tur thilani lo chuan kan do zel don boka Indo-Pacific vela po hian
boruak thataka hi kan du hle ni ati President pahnih te hian North Korea chungchang te Afghanistan le Iran tual chung boruak le Taiwan politics te an soidun boka thuthar lam engma omlem lo ni na lang Xinhua News Agency chuan President Jingping a thu soi te hi atar lang nol maya Jingping hian US President Joe Biden ne na tho du na du thu te US le China in lai chin na hi thazo ka siama du thu te asoya khovela mason na le muan na a om theina na malak hi US le China hruai tu te thil tum chuani atibok Jingping a chuan US le China mason na kong hi ahar salai ber tuna hian kan tong me ka mihring na po hian chawna pol tlang tur tam tak anei me ka ni atibok tin Jingping chuan ram ni kara communication lam ti chak angai thu te soi chuakin United Nations Security Council UNSC permanent member kan ni na le ram economy lian ber kan ni na angin China le US hian communication le cooperation lama chak zo ka ma kan la ka ngaya ram chungin rail bol na kan kalpuyang bokin international levela kan mo phur na te po kan hlen je la ngaya khovelin muan na le remna ani theinan US le China hi kan poimo hle ani ati Biden an mi thar lak lu atum hnai de vem Biden admin chunga reta omme ka ni tunlai hian White House puipa te zinga Biden an adu khop lo deuh ten ni in an soya chung zinga chuan Indian American tia an soi fo Vice President Kamala Harris si atel tlat peka kum khat em po office ala lu lo na chung hian apu Joe Biden na chuan aning to hle ni in an soya campaign hun lai an soi ang kha chuan US Vice President hi achak farhan lo ani mel Trump admin kha han thlir kir lokila Vice President Louis Mike Pence kha athavio maya President tello po khan hu hanga nga ve vet leya pa in fit tak pumrua po hleitling tak mel en po rin mel deuh mai kha ani ve boka President le Vice President in kop fu ber tia soi tak anni tuna US Vice President Kamala Harris hi chuan thom lian tham eng mala nei lova Vogue magazine cover a chuang ve to ti lo chu han soi vul chu tura nei lo ni na lang keinin eng uala kan mulo ang buk hian Indian American le mai che vote hui na Vice President ata na vor chuak tu Joe Biden a po hian a mutha faran to lova Biden le Kamala inkar hi akhina sa to hle ni inan soi Kamala Harris si ve thung chuan President le a hoten sira an nol sideline nia ain soi ve thunga President Biden a chunga alom bik lo hle ni The Daily Mail in a report danin President team te chuan Kamala Harris hi an du khop lo hlea Vice President ani na angin American mi puite tan eng na ma la thok chuak lo ni inan ngaya chuwangin tlar nunga anda ta fo maya pe chu an tum to ni inan soi Joe Biden approval rating at thlak niam zel thu kha kan soi to a Biden hi President hatakani tia pom tu hi ni tininan kiam zela President masa Donald Trump approval rating kha up hato lo hle ni ABC News le Washington Post in atar landanin April kha thleng khan Biden approval rating chu za som nga le pathum ni in November kha hi chuan za som li le pakhata atla thale ta zela tharuk chungin percent som pakhat lai maya hlo manani chutiang kara Kamala Harris approval rating chu Biden a ain niam le zuala partner thatak chuan ni lo hrim ti a riat thei mai ome atuwe mo zok ani lo pon an pahni in thlak ve ven langai don ne na lang Biden na Vice President Kamala Harris pe chua adwa Supreme Court lamada bawatum ni in thu thanga ommeka adik ngei porin Kamala Harris hi Hastings College satanga law graduate ania Supreme Court judge satana ruat thayani sangkhat zakwale somko atanga sangkhat zakwale somko le pariat kumriat chung khan Oaklana Deputy District Attorney na alo thok to nge ngeya kumsang ni le pali khan District Attorney kai chovin
sang ni le som khan California Attorney General atling le tep boka vote 1% lekin atling zo talovani attorney na tho chung hian thu boi rol tak taka khoi nual maya ukil thatak anga riat ani ve thung mi ring te hi kan duama pathianin min pek ni lo lam kong zo lar hi kan tum thina chutiang mi te chu atopa anin chui thlu fowa keinin van duaina kan ngai le mai thin ni te na lang India rama chuan politician chol to turangai te chu governor vice president le president atana ro rel lai party ten an vor chuak mai thina chutiang deuh chuan Kamala Harris po hi politics chol san turin Supreme Court judge ni amabak ta zawk ni na lange Vice President hian Homeland Security lam ayan kol bik deva ramrit hu boy chungchanga Biden hian Vice President team te alom lo hle nia soyani Kamala Harris ayan Transportation Secretary Pete Buttigieg chu atan zawk nin mi tam tak chuan an soi White House lam chuan Biden le Kamala inkara engma harsatna omlo thu le anin lai chin na athat thu an soya Kamala Harris lam tangte chuan ti hian an soi ve thung mi hang le mei che Vice President masaber tura Kamala Harris an da hi chu lo cham tura an du reng wangani a history en reng po in a in mil lol lovani anti ma se sang ni le som ni election campaign lai khan Kamala Harris kha Vice President candidate ni kha aphur sur viomaya atlin po atling tarenga tuna athui hroiten Vice President hi atana harsalutuk tia an soile no hi chu khriathiam harsa devani tin President Biden po in Indian American vote lak nan chofa Vice President candidate atana aruat ani theive boka sarkar kan chel huna kan thlak le maidon nia tia an vor chhuwa te po alo ni reng theiani engpo ni se heng zong hi tlum te thira Donald Trump alo be se reng tu te tan chuan thulom om tak ani ve thunga Democrat chung thu aboi hian Republican lam tang te tan voina tur reng hi omlo ani ve le maya le lama Republican lam an boi hian Democrat lam an lom em thien boka chutiang chu politics somdan ani deuh maye ole tun tumatan chuan khati zong khanile phot sela kan channel men thlir saka kan thu te min lo ngai thlak sak thina wangin INP Mizo channel thlir tu te in za chunga kan lo me